Арзан Апатов Даржнака Цхаши удона ю Брондата. На республикой ал район Дарфашкавда жок отауфажанынс. Уйма камнақау ахамбынатты. Шехшан ражын ахамты. Амаса айшын кананы шығдакканын штырғайматвайы. Жағам заудиқауы маркавы номыл онжысы Брондони шуй. Бынатон саржыта қаштканын скадмама сарзышты хауатсақтықшан жағға. Асыдыштам зуапа гурынма. Артынаж ражма ам қавыдышты бира олазы гон хазар шаражын. Райды той зара штадон күшті таканын. Жақ шқақ той фаласы компании барны удиш. Уй күтфажағынс ана халафай ажад. Налықса, нал араштад. Адам анахиса фажыл фасахурышты амазы уайтағд Брондо насарыштой. Фалаем хаштаг чисары удон шабухтой. Город хисавадма шақашт бахаштой. Фандыса самай бнат нышығдакканой амазы бакта шыварой. Проживаем на Маркова 12. Дуада шажай фулдар амсарам ама асы Брондо макашам. Вунагайней. Хоржу ама маманак авдата курака нуача дон ема ахаша. Ама мама ахма бунтон авта авжарнау. Брондо наражи кай шараштой. Умай кай жаганай кауражи нештам. Фандына самай администрации куттагма аркаша. Заучақау администрация хини сыжонак шкотта, а сыжахиш кооператива барным. Уйта вул зурагу, а моем қуама қуш дарой кооператива минаварттам. Чедерттар медагай са заборе медакак фарск черамбурдуй мусор қойғамасы хаттав стаемсы. Кооперативе хецавада, кооперативен кахауита. Андегай заборен дакварская, умба махкасан май знаен на службе там касан самай афонат был знаенс. Кудунут автомай асар максалым май иштам одма администрацийдар, чешылгай бажмалыд. Аха муаварма кайрхавдышты, уйдам адаман шахия хошу. Шабратта жабор рабын саманкалонс жағгам. Кутфанды куауат тараха мита баны майаниш административон жакун халдыл. А хошчынты бавхарандариш. Гогаты мара Тинати Музашвили Игорь Войцеховский ирыштон хабыртты.